با نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران اهل اسلام و تماشابینان شبکه قربان عمر، برای از بعض موضوعها با خبر شدن و شبکه ما مهمان که شدید، حتما تکمچه پادپیساتسیا را زیر کنید و زنگولچه را زیر کرده در تگ ویدیوی ما لایک گذارین تا اینکه دیگران هم با خبر شوند. عجبه نیست. امروز سومین روز هست که در شبکه های اجتماعی درباره بران و عبدالرزاق همین خیلی بله، این همه سفسطه ها، این همه افسانه ها، این همه تحقیر و غیبت حقارت ها فقط در بین تاجیک ها هست گفته فکر میکردم. بله، صد افسوس. امروز هنگامی که من که خود تیک تاک را آنقدر استفاده نمیبرم، یک نوار را دیدم. یک ازبکستانی درباره همین پنج دانه نوارها بین تاجیکان که درباره عبدالرزاق و درباره بهروز یعنی یکی بران نوارها کردند. همان بلاگری ازبکستانی نیز نوار کرده است. بینید که تا این درجه قدر ما خودمان پس کرده استاده ایم، ولی آنها نیز پس میکنند. البته چچن، روس، داغستانی ها، ازبک ها و دیگر ملت ها آیا میمانند؟ چرا دیگر ملت ها همین قدر کودکانی هستند که همان سالهایی که همان وقتهای کنفرانسیای حزب الله خطی عبدالرزاق یک کودک از ازبکستان برآمد، سیدیه نشان داد، او را دستگیری کردند. ولی امروز ما با یک کودک معیوب، با یک کودکی که باور کنید چه خیلی فهمانم با شما، با یک کودک معیوب که خیلی خورده است، با او سرکار گرفته ایستادیم، با او پراتش برآمده ایستادیم. بجای آنه که ما نصیحت کنیم گوییم که عبدالرزاق برادر، حالا هم وقت هست، حالا هم تو فرصت داری. در دنیا همه خطا میکند، همه ما خطاکار هستیم بجز خداوند. بجای آنه که ما نصیحت کنیم، بجای آنه که با او گوییم که عبدالرزاق حالا که وقت هست، تو میتوانی از اکای بران، بهروز و دیگر برادران خود بخشش پرسی و کاری خود را ادامه دهی، زیرا این کاری تو خطا هست. هیچگاه با ملت تاجیک دیگر ملت ها دلشان نمی سوزد. گوید که با آنها شما گوید حق دارید، با عبدالرزاق گوید که او شیخات را فریب می دهند، او شیخات را استفاده برده ایستاده اند و چنین نصیحت کرده او را از این راه برگردانید. بجای این کار ما چی کار میکنیم؟ عبدالرزاق فلانت کردم، عبدالرزاق گوشنه تلبنده کی بودی و چی شدی، عبدالرزاق پدرت این خیل، پدرت آن خیل، فلان و بیمدان. وقتی او کودک این سخنها را میشنود، باور کنید میگوید من قدر بر ملت تاجیک نداشتم. و بسیاری بلاگران گفتند که آبروی ملت تاجیک را پس کرد. آخر شما در اینجا ملت نگویید، ملت تاجیک زیاد است، مردم هم نگویید. او آبروی مردم را نه، تنها یک کاری خطایی کرده است. با همراهی اکای بران شاید یگان کاری در بین آنها گذاشته باشد. ما چیزی را نمیدانیم. چرا اکای بهروز همان را چیزی نگفت، همین قدر گفت که برای ما، برای یک خانه شده ما را فروخت. دوستان عزیز، با این سخنهای ناجا، با این سخنهایی که نسبت عبدالرزاق ما میگوییم، دشنا میکنیم، اول غیبت کردن که از زنا بدتر است. همین غیبت ما از زنا بدتر است. و گمانی بد از ایمان جدا میکند. گمانی بد کردیم. دیروز نوار گذاشتم، گفتم که رزباری تلفنی شیخ با یکی بران. بینید که همین مردم ما اینی حال در اینترنت گوششان در همان چیزی هست که بین اینها چی گپ میشود. اگر من
навор кунам гӯям, ки ҳамин хеле воқеа шуд, ба ҳамин апаамон, ба ҳамин додарамон кӯмак дар кор аст, кӯмак кунед, ҳеҷ кас аҳамият намедиҳад. чаро? айни ҳол 3 рӯз мешавад, ки ҳамин мавзӯъ дар сомонаҳои иҷтимоии тоҷикон паҳн шуда истодааст. ва дигар миллатҳо барои мо хандида истодаанд. ҳатто ки ӯзбекистониҳо низ навор карда чунин мегӯянд: тоҷикларны айтишларича бу бола барон деган ҳофизни, яъне өз акасini алдаганмиш. Бу болани шахларга сотганмиш. уже мишмишҳо нигоҳ кунед чӣ кардааст? Боло шуда истодааст. аз ҳамин сабаб дӯстони азиз, ман ки худ ҳеҷ саводи комил надорам, вале каме агар мо ақли худро кор фаромонем, барои мо диплом лозим нест. аз шумо ҳамчун бародарона хоҳиш мекунам, ки баҳс кунед. баҳс кунед, ба худо ки айб аст, шарм аст. шумо бо як кӯдак сар ба сар мешавед. ин қадар боақл ҳастед, ин қадар бофаҳм ҳастед, ин қадар боҳуш ҳастед, ин қадар дилатон ба миллати худ месӯзад. ба он насиҳат кунед, видеообращение кунед, гӯед ки бародарҷон, Абдурозиқҷон, бо сухани хуб моро аз ҳелчаш мебарорем. гӯем, ин хеле гӯем ки таърифаш кунем, ту кӣ будӣ, хуб то ин дараҷа расидӣ, худованд бароят дод ва ин касро сабаб гардонед ошад шавад. аммо ҳоло ҳам вақт ҳаст, бозгард, мисли ҳар вақта, мисли пешина. кори худро бо ҳамроҳи акаи Беҳрӯз давом деҳ. ман ҳам бошам, вақте коре кунам, ки ба ман ҳам пули калон даъват кунанд, ба шумо ҳам пули калон даъват кунад, албатта шумо низ рад намекунед. валлоҳи қасам шумо низ рад намекунед. мегӯед, ки ҳозир замон ҳаминро талаб дорад, пас биё ба ман аз 1000 сомон дидат 10,000 сомон хубтар аст. ҳеҷ ҷо 100 сомон дар куҷо, 1000 сомон дар куҷо. вақте ба шумо ман 100 сомон диҳам, гӯям, ки биё ҳамроҳи ман кор кун, нафаре дигаре пайдо шавад, гӯяд, ки ман ба ту 1000 сомон медиҳам, албатта шуморо рад намекунеду ва коре ки ман даъват кардам рад мекунед. ба акаи барон ҳам ва ба Абдурозиқ ҳам дар кору фаъолияташон, дар зиндагиашон муваффақиятҳо хоҳон ҳастам. бигзор ҳар он чи орзуе ки дар дил доранд, худованд ба орзуҳояшон бирасонад. ва ҳар он орзуҳое ки неко доранд ва саъю кӯшиш доранд, то ба қуллаҳои баланд расад, худованд ҳеҷ гоҳ аз орзуҳояшон пас нагардонад. акаи барон, шумо як марди бо ақлу бофаҳм ҳастед. як шахсе ҳастед, ки аз ҷиҳати кору фаъолият маълумоти зиёд доред. як навор кунед, видеообращение кунед ба мардуми тоҷик, ба ҳамон блогероне, ки нисбати шумо ва нисбати Абдурозиқ навор карда истодаанд. ба ҳамон мардуме, ки зиддият нишон дода истодаанд, бо як кӯдак, бо як маъюб, ба ҳамонҳо низ гӯед, аз ин кор даст кашанд ва бас дигар. ба худо қасам, вақте дохили ҳар кадом шабака мешавем, Абдурозиқ, 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 мо ханда шуда истодаем. ба ҷои оне ки обрӯи худро боло кунем, набарот обрӯи тоҷикҳо паст шуда истодааст дар миллати Доғистону, Чечену, Русу, Узбеку дигару дигар. айб аст, ба худо айб аст. бо як кӯдак сарбасар шидан, ин ки худ айб аст. шумо бо як нафаре сарбасар шавед, ки хиёнате бар ватан карда бошад. Абдурозиқ ҳам миллати тоҷик аст. Абдурозиқ ҳам шаҳрванди Тоҷикистон аст. мо тоҷикҳо бояд дастгирӣ кунем. ҳамон шахсонаро, ки мо таҳқир кунем, ғайбат кунем, ки онҳо миллати худро мефурӯшанд, забони худро мефурӯшанд ва душмани миллат ҳастанд, онҳоро мо ғайбат кунем. бо як кӯдак сарбасар шудан
این یک عیب و یک خطای خیلی کلانه برای ما هست. پس خود را احتیاط کنید تا نوارهای آینده. این بود آخرین نواری من درباره عبدالرازق و اکه بران. دوستان عزیز، من بعد نوارهای میگذارم که بر فایده ای تمام مردم باشد. انشاءالله برای انتظار چنین نوارها باشید. پس به شبکه ما ابونه شدن یعنی پادپیساتسیا کردن را فراموش نکنید. خدا نگهدار شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.